Halor ke jingtemu petno bahkan sing lensiang nak kongres wat hadin bakami gelia Parish Congress Committee kelapan menaya kumu kertong ke parti hak election jit nomi khmat sa yeng do bar thawain ke jalami gelia house nam arjar pulai nak mau konro konsensi president ke MPCC ba Vincent Bala uloong bola wan bani kendo ba dekren haki kendiat sengi peladem uloong ba tharai ke jing e bahkan sing ke kepisa ba lesi ke NPP kelakular nak boong ba election kamsyong e hak kepisa ula kedo ba kasyongru haki boit bat matrika bagi kertong kidon dolor kecing syania ki paiba kan sing hoi ngatip kata wan wi kendo man kana ba kini baladep ngatrai ke jing ya jong ba kan sing ga financially ngatrai u kam te yo ke NPP pat ka likulari u ne ngatip ndrei lado yele na kongres nga I ka chance u ka don telumi na kongres kam panut ban ong namar ba ngatnya sio bu unsemi na sun kitu ginong tre kilaong kin sawani kendo inga sibet ginong tre nak tu ke konsensi dengan panur ban ong holong tan re jing sya man hakene baladep mu mga bado ba Charles bado ba pensingan ngila yesong badu ban ye page namar election hi kamsong e tang hak pisah election ri tong hak ideology be don kinong tre be don ka jing syania jong ki bru don ketika konsensi bagi beru hidup pak ketika konsensi tengah orang udah banyak syak mah hadin kat tu kat ni tambah ngamtip sekawero kan ni ka NPP ke labon pisah pelat se imat ki leader ro kadon ka competition happening jong ki NPP mano balong chief minister la deu na cha Islam de ne cha west tengah try ka competition bat ki is ki west ka jor bah apa NPP nga ka desperation ro ka jor ka competition ro ka jor kata kadau ki persyang ban ban simban kini ki babon ki kandidat mangi namar kin organize NPP mdon betrer ban lej bad NPP ki organize kuma kongres nang ta ki satani ki bot kongres ki selej stay re kan no gila bantan in sepet gila bantan ki leaders kuma ong IP ki president ki secretary jongi namar kila tre kila penbiang re ki voters pat haduk kan no telada ule ngila ready namar banga ki ulai keren hok iba dan kam te ngala ingla ready te ngila ngibat kandidat hi tang kajing sisah ya ba ngila krum la persyang banirap la kiu kattu tan diki e te nghabat biang ta kasimpor ka jencare na sepe ya dok kan no ngalong awer ngatip kata kaja yo kajing sisah ta ba piom bu uru la keren hi ngi